hidayang betari saha ngandika malih linggih hidayang betari udah neke hadir aden belinit wah jarakan dewa dikalanin nyen konden anake buku dewa sido antuk ngemulihkan Rika lemah pada apa je ani subur sang beli gedekaning rakani dewune ani busan yen dipanadini nu atuh buku dewu ditudi jagat lemah aduh adik medek meli yen ulih kengken jebani dewu ngut sahaya parindik kewen tenang tambahan belini tua lama sing tadi dewa membalik mai ke siwo pada yen kondean dewa memang hamba itu basan beli sajan nuk pamunyin belini marep ke tekani hidup aku luwe rani subuh kadukuran rasa panyen sejeroning anggo sariran hidup gapi parimanan belini tua saja buku adi ngejani ada uru masak buku papel bekal belian nih kebahan dulu ojo nyasar cito pamunyin pembapet beline kading dewu buah abuku tuh maku sajani do pesan yang dewu nyasar itu nyasar laksana sampun iko papet beli buku tua amun tuh unduk pamunyin belini marep ketekaning raga di dewu durus adik nelum mampan pebang beli marah ketekaning dewu subuh di rumah segenap yang kena beli nah ini jani lautan yang subuh dewu berjalan sing ratu durus akasih sembah titian
sahu menyawis malik ide yang bertarung ingit sugero pakulun titiang aku padu ke bertarung durus memangkin to dia aksi mino kadi sembah bakin titiang ratu titiang nunang ane sampun harus presido pikolikan titiang ratu ingit ini mungkin titiang pamit ratu was ido matur sembah diwaun kadiasa uniku daging sembah batin yang berharimu rares ido nelu mampan waluye saja gelis inganan kadi kewentenan lampah bidani hidup punika mabur lampah hidup bertari dan tuah joyak imabur punika ring ambar ring ambar ngelawat genang yang bertarusiu sahu yakin enten redanan untuk hidup nyelaksa kewentenan kadi genah ieu ilmu